салом алейкум бародарҷонои ма. хоҳиш ай ҳамат хоҳиш ҳамин навори мара то охира тамошо кунед. бародаро рости гап ма ҳами айхон хестагӣ вақти ҳами комментария дидам, ҳами охирон ҷавоб додан ба ҳами хел одамо. дарчи ма ба худо месупорам. хулас ки бародарҷоно, ма ҳами хе гапи чап дар гӯшам расид. рости гап мо хонамон забор надорад, дарвоза надошт. Не ки худо баракатш бита бачаи тағам акаи сахӣ меган ин чиза ма зурум омад бугум, набошад чиза ки шар нест ма бугум. барои аму одамое ки гапора гуфтан ози ма мегум. бачаи тағаи ма ҳар сол одамои эҳтиёҷманд ҳастай. дар ҳамин ноҳияи ҳамадонӣ, берунаи ноҳияи ҳамадонӣ як рӯйхати калон дорад. ака ма намедонам чанд нафаре, ба филм 100 нафар зиёдтае, кам не. бевазанора, инвалидорора, амиёра, камбизоатора кӯмак мекунад. барое ки дар душанбе чанд точка хай бигем аллоҳ бо аида зиёд биташ. ана бигем ки ами авлодои очама хешта борои очама ҳамаша фарқ надора. ям як хона дар 4 нафари хонадори мисол оиладори ҳамата бигем ки чӣ мекунад, ҳам сум мета 1000 сумӣ конверт мета. ғайраи ӯ ҳар иди рамазон мета, иди рамазони қурбон. ғайри ӯ бо орд роған дига чизои продукташ беҳисоб. хулас ки ҳамин нав рафтем бировардак. короче марани арсола хай ма ки оиладор набудам, ростча бугум ма дар 1000 сум дела намедод, мара 1000 сум конверт додак. ма амро омам чикор кардам, ма омадам рафтам дар 700 сомон. мақсад ма материал харидам, бигем тинка харидам, река харидам, омадам 3 рӯз ба як азоб дарвоза соз кардам. бисёре ба ҳами та мегзаранд, тамом мега бо вуҷуди блогериш чӣ дирав дарвоза. ҳозир ман мегӯм 3 рӯз ман меҳнат карда дарвоза рост кардам. бародаро ягон ҷои ба ҷоиш нест. болои бо ина ки нависонда ина и ответ ба одамое буд ки дарвоза гуфта соҳиби дарвоза шид. ответ ба ё ай бародаро. баъд бо ҷа як кас дига нависонда, ина нависондагиша хитон бинен. охе одам ма дига намедонам тира чӣ бугум. бо як хелеш ҳар чӣ меган и кори мо ҳам осон нест бародарҷоно. не ки аллоҳ шоҳидай, ма охирон қасам ма мехӯрам, валлои биллоҳ таоло қасам мехӯрам. ма то ҳамин рӯза ягонта ҳамин эҳтиёҷманда нарафтам, нагуфтам ки 50% сум бите. мара мерасонанд, мегум ягон блогергар нагуфти одам беҳад бисёр. ма успед намекунам, як худам тоқа мегардан, меган ки фалон блогера шар нест номи ӯ блогера бигирам, меган фалон блогера гуфте мега 50%ша мегирам ё мега 5000 ма да парто. баъд ман миём навор мекунам. охир бечора бигем 5000 дошта боша киҷобат эҳтиёҷ мешава, тира занг мезана. ма ягон и обращение ма охирон обращение, видео обращение барои ҳамон нафарое ки ай қафои ма гап мекунем. даже ма дар гӯшам расид, як кас дига гуфтае ки уже худаш хит кард, агар тамошо кард боша уже хит кард. бобоҷон пули бедарди миҳона ёфта, дига ҷо кор мекунад. охир ма алҳамдулиллоҳ ошхона дорам. рост ҳозир рамазон ай бигем маҳкамш кардем, иншааллоҳ баъди ид бо ошхона кор мекунам. аиҷа ма камам биё ма шукр мегӯм. баъд ҳамун одаме ки нависондаи гапора як бор мен хонаи худман монам, ҳамун дарвозаи кадагима ма зурум омад ба номи аллоҳ ки ма видеои хонаи худмона монам. зурум омад ки ма дарвозаи кадагима нишон битам ки ҳамун одаме ки ҳамин гапора менависонад. даже мара ай хонаводам ақорат мекунанд ки та ҳаромхӯрӣ. ма ҳаром бихӯрам, аллоҳ мара хорӣ кунад ки намихе хорӣ кунад, як сомон наёбам. ма худам ба блогеро зор бизанам агар ма ҳаром бихӯрам. валлои биллоҳ қасам мегӯм, ҳамун одамое ки ма видео кардам як бор просто занг биза ҳамаша бугӯям бобуҷон шумо сум талаб кардак. баъд хитон мефаҳмед. ма ин ҳамин одаме ки мара муроҷиат мекунад, ма инсонам, ма мусалмонам, мара худо ақл дода, чӣ ба ма ӯ талаб кунам. не ки хел бигирем, ма талабам бикунам. гуфти гапҳо ҳақ дорам, барое ки ма 3 шав 3 рӯз мезанам ки як видеоро монтаж кунам дар каналам партом. меҳнат мекунам. мара даже вақти лечение кардастан духтуро гуфтан телефон истифода набар. мане ки бо маҷбур мекунам.
о медонам оли бо одамое пайдо мешава. Ма кадоми чизе мегӯям ба худо қасам ман на ҳақоратон мекунам, на дуои бадтон мекунам. ин ҳамин қатон мегӯм кадомит гапи хубо менависонед, кадомит ки мисолҳо дига бародаро бигем лайк мемонанд, дастгирӣ мекунанд. ма ҳамат миннат дорам, аллоҳ ҳамата нигаҳбон бошанд. хайр кардам натуни комментарияи хубита бигем ки ма да як чиайда хирсанд мешам бо. не ки касоне ки гапи бад менависонед, инамира хуб гӯш кунед ки ма оз ина вазъият ма мегӯм хонаи мо инами ҳолай бародаро. хонамон ҳами ҳолай бародаро. не ки ма аллоҳра шукр мегӯм. аллоҳра шукр мегӯм ки якмаш тани сиҳат дорам. инами бойгарӣ ма инамиёам. тани сиҳат. падару модарам да бармай. бигем ки фарзандои падарам да бармай. ай ҳама да бойгарӣ, ай да дига бойгарӣ намешава. не ки иншоаллоҳ ба хости аллоҳ ҳами тани сиҳат дорам. ман нав 26 даям. не ки иншоаллоҳ хонаву дар, мошин ҳама ё мешава ба меҳнати дастам. на ин ки ба дига чӣ. маам гуфти гапо ки ҳеҷ вақт набуромадам ку навор кунам хонамона бародаро мара кӯмакам кунед, бародаро мара кӯмак кунед. Нагуфтам ку барое ки умедворам иншоаллоҳ аввалу охир худо ма як рӯз на як рӯз мешава ҳамаш. ман худам ки одами оддиам пур аз сӯи ҳами камбағалам. ба ҳамин хотир дарди камбағала мефаҳмам. мерам ҳамун навори ма аввалиш аллоҳ баъд навори ма сабаб мешава ки мақсад як эҳтиёҷманд соҳиби як ноланон мешава. баъд бигем наи бародарои муҳоҷир фарқ надора хайрхоҳ карочи бародарои хайрхоҳ бигем аллоҳ дар дилшон раҳма чӣ мекунад ва амуро мебина як хайраш мекунад. видеои ман мисол сабаб мешава ман мерам амуро навор мекунам як бародари хайрхоҳ мебина бигем хайршам мекунад. не ки бо ҳаста нафарое ки даже комментария дар туғрӣ ақаллан таму комментарията хато нака хушрӯ бинавис ай ҳисоби ки савод надора ба номи аллоҳ гапое менависона ки ай хонавода тамаққурат мекунад тамоми. баъд ма банер мемонам мисол срочна барои ҳамишам гапам задан срочна нависондагия фалон чиз. э бародар ӯ дурӯғ нест охи чӣ ба ма дурӯғ бинависонам. ман мехоҳам ки ҳаму як суми хушрӯ ҳаму бародар да ҷамъ шава як кас бидурояд тамошо кунад раҳмаш биёява ҳаму бародар да эҳтиёҷманд да як суми соз чӣ шава. ба худо қасам бо мегӯм ба худо қасам ай худо дар ҳеҷ кас чӣ нест аллоҳ ай фақат якай. ман қасам мехӯрам. ман то ҳамин рӯза ягон ташана гуфтам ки ту мара нами қасумон бите. ман ягон тишоли талаб накардам. худош ай барои аллоҳ чанд суми мета мега додарҷон таам меҳнат кардаи зиндагӣ дорӣ таам раҳкиро карда пеши ман омадай кисаи худ расход кардай та мисол интернет гирифта навори мара партофтай мегабайт харида инаи пули расходат. бо мо пеш аз сума гирифтан ина худшон шоҳидан амво мумкин мара тамошо дора пеш аз сума гирифтан мегӯм апаҷон та амира ба розигӣ додӣ ки нами сума да ҳалол боша. ами та розӣ ами сума ма гирифтесам анаму ки ҳо бига баъд ман мегирам. фаҳмидесем бародаро. ман талаб намекунам. ман хосай барои аллоҳ мекунам. як бор дига навор кардам ба ёдтон боша гуфтам дигар навори хайриявӣ намекунам. бисёриётон нависондем ки анаму бисёриё не баъзеотон бисёриё нависонданд ки бародарҷон гапи ҳар сага гӯш накун фақат ба пеш мо қатитем. не ки баъзе сагое пайдо шудан астағфирулло бахшиш бародарҷоно просто гап мада камтар ман инсонам сахт мераса. баъзе одамое пайдо шудан карочи нависондан эту ваъда додӣ ки дига ман навор намекунам. мақсад буд ту корта давом додесай барое ки ман инсонам дили инсонӣ дорам ранги тувори номусулмон нестам бародар. аммо одамо шоҳиданд дар ватсапи ма аммо эҳтиёҷмандо ма дар голос додан зор зор гирья дорам ба валлоҳи қасам бобоҷон бачаҷон аввалаш худо даёмаш мо айта умедвор будем ки ту миёи навор мекунӣ ва одамои хайрхоҳ моро мебина як хайр мекунанд мо як ноланонам боша меовем. ин ози ай душанбе мара як пашка занг зад як ба номи аллоҳ гирья карда историяша нақл кард. гуфт ду фарзанд дорам азоб даям нони надорам бихӯрам дар хонаи дугонаам мешинам. дугонаам худаш квартирантай дар хонаи намӯяма. илтимос мара ёрдам бикӯ ки ман як ноланон соҳиби як ноланон шавам. ами майли ман худам гишнагӣ да тоқат мекунам ами ду фарзанда ки ман соҳиби як ноланон шавад як квартира ами чанд сумаи ами пур аст то як бишам ки амиё саршон ай берин дирин шавад ма да амиш бастай. не ки
تا جوانمرد باشی، همین آدمی که نمی کامنتری را نویسونده مده که سحر روز قطعی روزی مبارک جمعه تا مرا بگیم زیقم کردی، تا انسان باشی، تا آدم باشی، این همی گپ مسلمان باشی، این منوی تا داخل داره، تا جوانمرد مسلمان باشی. این کارتای ما، این همی کارتای ما های. می پرتو میگوی برادر براتن او احتیاجمند نوار که ما کمکش میکنم. تا مرد باشی، اگر این راه کیرود تا برا، اگر تا همی جوانمردی را کده بتونی راه کیروی امورا در کارتای ما روی کنی، ما والله میگم تا مردی، ما گپت ندارم. این تا مرد باشی، من در زیوتین راه کیروی امورا ما در روی که بگوین تا بران امورا نوار که برای الله. این واتساپی ما وقتی روی میکنی در واتساپی ما بنویسون برادر ما همی کامنت نویسون دادم، این همه تا در رویت کردم راه کیرو که برای اما اپاجونا دستگیری کرد. значит معلوم میشه تا مردی، نه که اگر ویدیو را بینی که بگیم که اهمیتش ندی، значит در حیات مرد هم نیستی، مسلمان هم نیستی. مسلمان نباید خیلی باشه که من برای الله کار میکنم، من پنجای او در کار نیست، من در مراجعت میکنم، میگه بیا در جان مرا نوار که اند من روزیم پنجو، برای که اوجه میدونن که بلوگرو بعضش همی خیلی چی میموننده سلو یا میمونن که بگیم که همی خیلی بلوگرو هست که میمونن که 50% ایما 50% ایتا یا میگه 5000 تا من نوارد کنم، اوجه میدونن همی چیزا، میگه اند من روزیم بیا با 5000 تا میتمد، یا میگه 50% چه میتمد منونی خوردن ندارم یا مرا نوار که نه که والله قسم میگم اپا جان یا اکا جان ما در 5% ته در کار نیست، 50% ته در کار نیست، ما در 5000 ته در کار نیست. گلان ته صاحب نونشا این همیشه ما در میلیون سومای، مرا یاد دوب ته میلیون سومای. فهمیدین برادرو؟ بعضیاتون بو میگن که بابا جان این گپ در گوشم رسید، سومی به درد میون ایفتای. آخه برادر ما یکمش ما در این چیز ای برای الله فقط ما گفتم با میگم با خدا قسم میگم کدامش مرا چند قای برازگی شونده برای رسخودی کگیم قبول کردم، راست چم میگم، نه که نداده باشم یا دهن نمیگم که اپا چی بام رسونوناتی نمیت که مرا اکیرو کده رسخود کردم، اینترنت میگابای خریده اکیرو رسخود کردم تو مرا رسون ندوی، والله قسم دهن ماوی نمیکنم. فهمیدین برادرو؟ میگم یک دوام بته دوای تم در میلیون ای. بعدی را بگم تون امی کاری که من میکنم خودش رنگی امی مهاجرت ای، رنگی امی برادرای غریب باری ما مهاجرت دایم که پیش احتیاجمند میرم راوی دورای، مثال سحر میبرم شب، بعضی وقت ساعت 10 شب ما خونه میدرم، بعضی وقت پدر مادر ما چند روز نمیبینم، باوری تو نمیاد برادرو. ما شب تا سحر افسری را ویدیو مونتاژ میکنم، به حد که ویدیو مونتاژ میکنم برادر جونا که اسپید کنم یا در روز همی ویدیو شما پارتم، بعضی شاید این خطون برادرو که اسپیدی نمیکنم برام نوار کنم زباری امور اسیان که کنم بگم که نه قسم جمع شید باور میکنیم برادرو. من یک خدم تا قایم اوجه تای 100 نفر ممکن 100 کس زیاد شد 100 نفر مرا مراجعه دوره که برادر جون من انتهای حال داجه در واتساپ هم سیونکای خونه شروع میکنه، داجه اولشون روی میکنه، ما دل جگرم او میشه برای برادر تاجیک ما، برادر مسلمانی ما خودم نتای آدم کم بغلم که بگم که ما یورا دستگیری میکنم ای برای الله. ما زورم اومده برادر، اومد از زورم اومد همین چیز که من نوار کنم خونمونا، حال خونمونا من نشون بدم، داجه زورم اومد این ای ویدیو را کنم که ما در خونم با کار دارم. میدونی امیرا ما در اگرات خونمون کارتوشکا کدگیم چنی خدم شده او را اودان در کاره که پیبول کنه با این شبه جویک شبه کشه که بگیم که اوش بتا، نه که نمی کارم نیم کلا موندگیه او سپید نمیکنم کاری خدمه بکنم برادر جونم. شرط نبود ما همی گپا را من نشان تون بتم همی چیزا را ما بگم بانومی الله، نه که ما وقتی همی گپا در گوشه میرسن همی چیزا خواستم که آخران بار ما همی گپا را بگم برادرو. دلش دیگه کدامید که کامنتاری در گپ خوب میگه نویسونن، لایک خطی دستگیری میکنن یا آدمایی که نوار میکنن و یا را دستگیری میکنن. این همی آخران گپم که الله همه تا برکت بده، در هر کجای الله همه تا نگهبان باشه، نه که کسانی که کامنتاری بد میکنن ما دوای بد نمیکنم، چون که برادر مسلمانی ما دوای بد گپی بیزه به نمیگم، فقط نمی قدر برادر جان ما در حق گفته میتونم الله هدایتت کنه، این همی قدر ای دست میوید، نه که با نمو آدمی که همی گپ گفتی و چی کردی نمی قدر میگم که
ҷавонмард бошӣ, ина картаи ма дар сума мепартоя, мегӯ бародарҷон, ина раҳкирош биран ва пара навор кар. Баъд ина ватсапи ма да менависонӣ ки ина бародар ма аму коммента ма нависонда будам, бахшиш бародар, бахшиш ҳам напарс, ина ма нависонда будам, бародарҷон ина бира аму апаҷона я дастгирӣ кар. Агар инсон бошӣ, дига ма ягон гап надорам, ма дастуми зиёдӣ дар кор нест. Ма хостам ҳамин чиза именой барои ту кунам ки ту дар комменти дига бародар як чизи безеб нанависонӣ. Дига намедонам чӣ бигӯм. Просто ку бародаро, ма дар ҳамаи наворо мефаҳмам ки фоидаи ма ин чиз чия, я реклама мекунам. Оли я бародар барои реклама қатъим гап загия, мумкин як-ду рӯз пас ягон наворам дар рекламаш кунам. Ягон суммара метаҳан, амура ина шоҳидаи ма гуфтам ака, гуфт чанд сум битам ки реклама мекунӣ. Ма гуфтам ки бародар, ман навори бигӯ як xbeta чия намура ки қиморай. Ман на қимор реклама мекунам, на конкурс бигем реклама мекунам. Ма просто я реклама мекунам, я бародари мара аму реклама ёрдам бикуна, як кори хуб боша. Гуфт ки мақсад ма граница мебарам, ам хеле реклама. Ма даже намура успед накардам ки рекламаша қабул кунам, бояд дастум шава ма раҳкиро кунам пеши як каси габрам. Ма ҳам зиндагӣ дорам бародаро. Инам як то душанбе рафтана 80 сомон ай. Ма камерачи ма қатъӣ мебарам. Представид ки 2 нафар 160 сомон. Айда тараф чанд сум мешава?